I had an idea, a small one, but I didn't know where to begin. The product was ready, but something was missing. I needed some assistance, but didn't know who to turn to. Then I found the Chief Minister's E-Championship Challenge. Launched in 2019 by the Government of Meghalaya, CMECC is more than just a competition. It's a launchpad for Meghalaya's most promising entrepreneurs. Each year, 150 entrepreneurs are chosen to pitch their ideas. Only 75 are selected to enter a 9-month journey of growth and transformation. In the Prime Incubation Program, they gain mentorship, national visibility and access to funding, business tools, boot camps, co-working spaces and market access. To support their entrepreneurial journey, the program also provides financial assistance through business grants that help entrepreneurs grow and scale their ventures. The top 35 startups receive Rs 2 lakh and the remaining 40 startups receive Rs 1 lakh in funding. With free co-working spaces, startup tools, branding support and legal services, CMECC helps you focus on what matters most, building. Prime helped us believe in our ideas. Only we made it click. CMECC has incubated many entrepreneurs from all 12 districts, creating thousands of jobs and impacting lives. You have the idea, we have the support. I'm thankful to Prime for the opportunity to receive help and mentorship. So join Prime today for a better tomorrow. Ka KSU Southwest Khasi Hills hakalai potrik nailar arhajar arpusan kala penlong ya kejingat padba ka bakendit badit tur syaka office jung siam ka hima maharam ka badan mo krobat bandawa bu siam mudi ban khot nomor dor ka dor bar hima ba man pendam da kejingku ban aish ka BSF ya ka jaka jung ka hima ka badan hajan kawa harani kor civil subdivision ka bajupanan kam deki khon ki hajar ban rep mentala bon postnam hadian ki wei pat ki kenhon sang bhalang ki bakentup yak FGGP Hito HYC HNYF bat ka HNM kle soalang hakjinya ki la kumbalai kan tatami e usiem ka hima maharam upa em niandros em yong shamlem satyana ko office jung u bakini kisang balang kerang perta persyayu bar ki executive dorbar ka hima maharam adin kania nak yang usiem lokot ekran ki katu kanengut ki dalam aku office jung u Abakran ni kenang tok kubor hadin kejing kendo UCM Presiden ke KSU Southwest Khasi Hills uba forward man nongram. Ulong manakal yang keseng rengkat kibai di keseng balang ikranda ka basya UCM bakan aipor haduk kesining kong jong katayo. Ba unlum lang ya ka special executive dorbar bat ban penmena bakahima kalau wengno ya kini kejing tu ban ajaka sya ke BSF. Lemaham teng e abla UCM le ya kani keseng rengkat bakibai pat keseng balang kinshim dagibai pat kesenjam. Abakli lagi sang balang kin persyaan em man ajaka hakiwe pagijaka uba forward man ulong balada usia mat executive dorbar ki ai kinu kun gijaka uba kata kon ki hajar ke PSU dalelei kan aiba lembat ki katu gani ki khot ka stip dorbar jong ka ima maram habade ba kajing dawa kajing pansau kajungi bat jong ki kun ki hajar huna maram man ong ban manam ai jaka ya ki sipai hapo so bajram formula tina kalang jungi de kaji sokhia meneng lawan batur hapo ane hapo ya profesor zem kum si bantaban peni syaka perthai ba nakalang jungi kum kasang nakalang juwei sang balang ki badan hapo Southwest Hills bat kunjuru ki khun ki hajalan ki pardo persnam ki badan hapo jang Southwest Hills kinama ban pedang ya kini karai kabana kalang juga Steve Dorbar juga hima kalsium hak arpra tarik jumrai jeliu jong snem arjar afsan ban ong ban propose ya kini ka formula kum kawai na kajaka ban set up ya kata ka unit headquarter jong ki sipai BSF te hakani ka jing yawan jong inta ka dai ta jing slang bat aden mile song ani na kalang jong sem
haga jon lang kibriu sarkar kila persang ban khod ekran ngi te persang ban khod ekran ngi kila persang ban kran kum nem tai hari ngi pat dakawai kasur mangi kum kaseng lem ki ki sang balang ki ronoba jongka dong kathain ki balan rung rang apo kamera ban ekran busem nila ekran da dakabashai tangkawai kasur bat kata kalong bangi kwa ban busem ba kumba ulalum ya kata ka special executive darbar haga khatsan tarik kepada kasngi Independence Day kabajing sya kade simpun kam ulalum ban ekran kumno ban ya plan habde bakane kam ai spy tingi loong ya loong usem bau de ban lum ya ka executive dar ya kata ka session pat ya kata ka special executive darbar jongka hima maram lakum no lasngi nangkong bad ude ban penpau ude ban hakata ka executive darbar de nakaleng jungi loong bad de ban shim ya karai balaweng no lene larai ban nom ai jaka spy so hante hapo sok bajram lene hapo formula kata kade karai ka ba ngingi la shem ka ba ngingi la kran sai ka matus em ba unra ska steve darbar hima ba tangkawai ka bangi kwa ban kran kalong ba nginam pat penkut kat ba nakalyang jus em ba ka steve darbar hima kim patla ban shem ka bukum kata karai ngin haban ya chakmat ngin pe ka ai ka ba mi ka sinangkong ba lada ka kita ki jingdawa jong ki babun balang kita ki ut jenam jong ki nongrep ki dei kun ki ajar mamaram kata ki jing ki bagi perdo persnam ki kendu apa gitu kita kidong kita badlada kim sngap ya kita ki jingdawa ki jongi kalong ba hadin na kasin kong ngin saya perkhat kai ke benta ke bede manle harangi penting kenapa ba ngin nom ala dalele ru am ya ki bor hima ba kin transfer la ne ba kin lek benda lek ai ya ka kendo hima kaba hajing sisa lade ban ai si kasi balon yang bersem lade ban ai sa kinong rep ki baduna ki jakarep handai semlale kata ngi kwa ba kadbar hima kat perkat swa ya ki perlo persnam ki jungi balon yang bersem ki perkat try ki kun gajar bar lada rong kam kalong ba lada snow ba pahu jaka palat kaima kalong ba de ban khot ki wei prakasi ki basa si ki wei jaka ki ba mat ki jinge ki bom ni sem ba kin wan song mat sa hapo jong itu gijaka dan kelangi kumau mening ya sim karai ba lada ka steve darbar gima kamla ban penlong ke sini kong kamla ban sim dak kumai perkarai kamut ban kelangi ni haban ya biskmat nomor kumni ukuran nakalang jong ki darbar ma ki kran personal security dan nakalang jongi perngilong ba hoj ni sautu ba kadon kam ban pej benya ya ki nong bala bikin rung sapo India nakapor hing juga keren bagi BSF dia berkata hari kai ke bangilap kalong pada kalian BSF pat upen thut penman ni persnam umpet baha pa dia kai ke bajah fencing tinggal ada keren apa dia kita KA pada benda bukan national security nglaong ba kumus em na keren ke national security perkat dia local security par kai kata local security kalong ba kata ka jingwaruk karbang laru dia ban pej kade kamram sokar ba kade ban pej bah hari dia ban penti kenaru ba kini kun hajar ki perlo pasnam kimdai bandu no kajaka tangna unta bagi perkat ya katakan national security Dorbar hima dorbar hima dorbar hima